John and Kelmwal TT program kan lo thleng le ta Mizoram football team chuanin kan maloka hian in Santos Trophy an khel dona chumi tan chuan tuna hian Rajiv Gandhi Stadium a training te an han nei meka chu voinia hian in an training dan te tin an group chungchang te enge beiseina an nei ti chungchang te pon yang chu te chu income na hun kan ron nei don ani tuna hian Mizoram team and call tutur and coach Pula Sangzula Mar kabula hian adinga ani hi Mizoram football ngai na tu te chuanin kan trevek to in kan ringa local footballer Mizoram club thaber berte and call to in no moi choi theyang hi chu Mizoram footballer chuanin a choi kim to ani ho hian in Santos Trophy team hi an fe chuak don ani ya chuta chuan anin buat sai na te engangin nge ruam man an nei ti te kan soi don ani pusang hun thatak min peka wangin lom thu kan fil che a ti chuan enge hei Mizoram team Santos Trophy in kai suai don ania kumsang hi som pali nu khan kan champion le tami alo ania nangma engting e beisei na inei dan ta min shil the nia kumsang ni som pali 2014 nu khan pathian khong ina zara kan throi tu te du sakna Goa le West Bengal khan final round thlengin kan zukala semi final ve pakhat 0-1 pakhat penalty West Bengal kan tlom ta season kami nu atang khan kan har chuak to lo itimayang kan bet de char tu na po hei pota hian ke mani pool b ka pot 3 kan omta kan chunga utarang khan ten omta mo chu vain kan tlat niam ani a zep turom lo chu wangin tun kuma hei nu sakna kan han changa thei top coaching ka tho pui tenen player kan thei rem chang ang kan han collecta amar swatira khan hei kan be sei player pali panga hi heta join thei tura kan ngai team practice pa join to family problem personal problem injury problem ma wanga in release in withdraw le ton om ta omo ha han tle min han ti boy de ule kamaro su kan nei sa hi man thiam poimo chu vain club rang atanga local system training system te du dan khel dan kalmang engki min ang to lo in real ball na poin ang to lo ne khang howa tanga ni som pakhat chunga kan manage ka coach kan inangin ka na ni maya chu wangin negative thinking ad inglo zonga thlir kha katum lawa eng join ka thliranga so en be seina nei chinang I hoisan takin kan tiang kan fai kam chuan chu lo ni ta ni tuna khanin ron soi zoka enge mo chen chu kan han tle ni amani kha enge achan berniang hei kan zep tur so ma pathian khong jar athalama soi factor pani om thaya pakhat na chuan athalama hei ISL telo om to a ai likte hei kan rama te po Azol FC nan khelta heng kan player tharon swak thar ho jong heng hon opportunity platform than nei ta zela chu chuan aba ka kha heta hen kan Santos level hen kan kalta thina ni maya mo ti le chuan thil factor dang chu omanga ma se voina asoi vek chi ani em ka helowa chuan player mentality chungchanga po hian Santos level a hian an phur takem champion du na thin lung an neyem I kawan ni hian hemi state representative hian chak na thatho na nom tin an neyem ti lele helaya enge apo I thil dang avazin mei avachwa mei ni lovin an mani hian emani henron kalna hian I reward engmani ti an dong ve em ti phurna kan neyem association lampangai mo khoi lampon ka soi thiam lo khalai kha chu khateng te pohi tun tuma pen ka enna uluk den ka zir chua ka zira ta point factor tam tak so om thayanga amaro chu khovela du thu sami om thailo ani ti chuan ni china khanin ron soi zoka chu kan din hmun ani ta chu wan chuanin apota bakhan pot 3 kan mangai ta ni chumi na ashil chu team tha kha group khada kanom pui lo thei lo ta chu in king pui tur te match ma saber kha services ani ta chu enge I thlir da ni hu da na har savi wongem mizo hi malam pan du kan nia malam attacking game du kan nia services kan result po kan thria an player pali pangai kan zir to boka uluk takin a video session te nena kan beitonia ti chon ami mal anga factor rang kil tina train kan lakhom ta an Manipuri player tiang chi te kan enanga
chu wangin pathum nan nia kai ni he lama kan din hun kan hriat lai wangin atol hnung zong emo football chu kan khel lawang kan nei that ber tenen malam panin I services a hen point lo chu sak beri kan dua chebera chu wangin chumi result zir chon ahnunga mi kan remaining 4 match ho hi aron ril thui don tani chu wain thlen lima first match services khelna a disadvantage om rolin advantage tha a da kha kidanga om vele thai thawani team chade ubera lang an tum masaka kami ne hlau chuan kha team mentality thleng khan dero hlau chuan kha ka du lo ne turan he nga ya maru chu kan hello kan la khel lo mo ril ru kha ne tura in siam turani in bot sei turani chuan ani la ni china te pokan han soya ti hian klap sang sang ami player khain han la khom ta ni duangin hunin nei lo chiang reng ta 11 days ni som pakhat chu khan khala ya kha a har savia wem chuan engting nge khamia khanin siam that ngai lai ber ni ai mu training schedule har saber siam amar choi ka thopui zara ain pe ba ati tura achianga nasat takin min puya ka van na yani chu van ti hen kan soyange 11 into 2 222 days practice session na yang min ngairo chu chu ka soi du chan chu ka right hand man zar zo wangin chu van an ma ne na polom thu ka soi alom hle mai ti chuanin ani le tuna hianin enge ni inrua mandana enge ni fat ne dewa va champion thei kai bei sei nge a game a tournament sim se ma kha I thlir dan I mu dan na chu vai ni lo soi to ta experience lo nei to ta ni khami santos trophy level chu I se ching via win kan ringa chu ta chuan tuna kan player te level nia chu ni china ka soi ka le lo ka nga mizo hi chuan pitch kan han lu hian kan dinglama goal pakhat oma chu kan target ani ta ni malam panna pakhat chu kan hunglama oma ne chu kan ven tur ania ka experience a chuan point kan ti sol fo thina chu malam pan kan du'a score kan du thina point thum hu kan duma goal li te goal nga te kan du thin ta ni ma se ball kan lo sen losing of the ball position thilin thak dang lamin her dang lam transition a tel hian helam pangi kan hlam chia thina kan retreat ang chi te shape organize le tura in rebuild le na thaina tura winning back na tura a shape organize kan chak lo ta ni chu West Bengal ka hmuwa goa poka hmu boka ni kai ma experience bina coach dang te lo hroi tu te mu dan chu ka soitel lo ni kai ma mi mala chu vain tun chu main chu kan uluk ema chu vain kan attacking shape hrim kan team movement hrim a hi a movement kan nei rol hian level 1 2 3 nei ma ila kan loss chia kan khosak dan tu rahi kan khoina sata chu tu na effective don ka tilowa a thavia wang ka potelo kan tiswal to lom pokati thailo ka promise ngam lo achan chu eng ang chen nge kha effective ang ti lai kha ka soi thailo tani chuwan kan player chungchangi ron soi po khan kha tiang ti thei tura zir tir na dong chu an ni te reng maya ma se atak rama khan eng ange niang chuwan mi pakhat sila I peringota amu I peringota a exercise dan aka hunte ai biru kule hunte tlan chet hunte vai te khunda hriat lo kha poimota chumi ture ro chon hei the boin thlengin training kan nei ta ni chu eng ang cheng effective ang eng cheng nge achak lowang achakang ti ro chu kanan khel chinanga lalpan remati chon chuwan chan harani ani le mo hey nia soi nu nia Mizoram football a chuanin atlap langsar zong en kol vector chuwan chuanin tournament ni selian tham zong en kol to Santos Trophy Mizoram team big han en kol hianin appraiser adang lamem enge khang ne club level ne khan adang lam na omem nang ma bi ka van nei ka boy velo asan chu principle kan ya kai chu takin pathianin nisa niran chhuatira mudna muda train ka thau chuaka ka huisil le ka lukhum ka ken chuan Santos ani mo chinga venga ni mo chon puya ni mo ka ti tura ka chianga chuban ka lu na thau chu pitch thawani chuban heta tran lo tur heta du ding lo deuh tur ti ka ti ve ngai lo pathian in hun tha min pe ka kha na satakin atuk le tan voina min pek son atu ka tanin bo sei le tur khani top mai ni chu wangin khami level a thren lose deuh le ka thut nem de a thren chu vective deuh lek ti hi ka ziani lo hrim khang ka ti pe to lo ka lose don ani chon thoklak ka ni lo ni mai chuani mai nang thoni mai ro pui le mai chuanin kan zo du chu ni china team chung chang te pokan han soinual thowa chu ta karil ro lo om pakhata chu nang mani hmudana soyarem chuan a khoi lai hinge I in that na berin strength ni I shiat deu soi theya omem
ti ma hian a department pakhat anga chu kan thra kan ti chuan a next level che I an that si lo chuan he lai mi te kan fak thei lo entinan ball kan lo sa goal kan chuan I chuan ka en ma sak ber tur chu kan center back ka en ngai lo kan goalkeeper ka en ngai lo ke chu where are number 9 and 10 kan defend chu atan nak a source ka tan thin ta ni chu vain tu na hen ke chuan tlang te win ka soyanga back for department te mid point te front man te hi rual khai ta ka siami ka na nia tu te mo department ka chak jok ba tu te mo weak bro ka da chunga ni chuan he ti min thatok lawani chu van ka chang lawang che a thale mai chu chuan in a ril fi teamwork ka kha a poi mo ber lai ani ti lai ate kha aron tilang chiang viawin kan ria a ti chuan in enge ni nangma hrim a hian in hei football a chuan in soile soi nu sul nu ropui ta khai lo nei to a hemi coaching lam nang ma mi mal thila te pon lu taila coaching lam mi lu chil chan bera hi enge nuam iti wang hrim ani em nia mir thei ta kan nia rep tur om lo ball but nei phalo kan nia chu wangin chapal nei na football khel thin kan nia ti chuan football kan an khela punia te kan thleng ve ni 2006 kan ma se van doi thlak takin ligament hei a cheto a ka lo ho to pa coach so zia ka ena ke hi teacher kan nia kum som chong zirtir tu na thok kan nia ti chuan tu na pa pathian khoina jar hei school te kan nei ve ta private school high school te ka om ta ni teaching pe min hin kain thretla ta ni mi hne na deliver a engmani thil instruction han pe ka akal mang dik lo lai te wa murem te wa siam that na te kat pathian in hei min pe nin ka hria voin tlengen mal som na ka donga e soi tham chu ni lo ma se kan ram chunga mi te du sak na te pathian in mi te manga voin ni tleng na achievement ka tlem azong chete soi tham ni lo ma se ka dong ve ta chu vain lalpan ma la soma chon pathian in thokrim thei turin hrisel na min pe a fin na min pe a kamamo ang zong kha ahun le hmuna khan min pe thina chu kei khan chapo na ka man ni ero chon le ka tlak chet ni turani maya chapo thei ka ni lo trophy kan choya lomon kan donga medal kan oramin min che beitu le thala pui tu man tam ba piangin kala thatok lo nak tu ka ta in bot sei le thata ngai ni che beitu kan a min lom pui tun tam chung hi chon kot thra kala ni lo chu wangin an om to lon tlem hun phat san kan thathan to ni chu wan kei chu tu ni kot thra kala ni lo kala in tireng chu wang to be the best learning to be the best working to be the best ka principle la ni char chu wan ni chinei ron sei chu mi achievement chu ti khati ti ho te po kha soi thamani lo kala tireng kala in zireng ngai zo kan ti lai te chuan mizo player heti za thi en kol to ta ni chuta chuan in nang mana I hmu dana enge ni mizo footballer kan han ti thian an chak na lai emo an chak lo na lai emo chu siam re mangai han ti lai kai nei em pani om kan hoi sena ball kan tlan lu puya dribble po kan them kan mobility agility coordination pu athra lutuk I social tur om lo athra kan hoi sen bok kan ril ru po chak thil po kan zir chak man po kan man chak ma se pakhat chak lo na kan nei kan tei rei pe lo ni partnerin ball voi som ni pu so kan te second za som ni kan en rana sana avoi lina ladik avoi nga la ladik avoi sari na ladik avoi som na train ball ria kha ka en ngai lo kai chuan ka bengin ka ngai thla thina ni a pe sha kha ka ngai thla thina voi som panga na voi som paruk na ron ni to me u chuan ngai thlak lak om to lo thina ni chu chuan enge ko tum tei rei pe na kan nei lo wa vai chu tu kin jinga thila zira a hoa paper la azia ka ball aleya ko pang mangte engemo mangten azir thin mizo nan pe to lo an kal san to atu ka tanan local le thin chu ban thil zir khan bel lo an master lo wa tei rei pe na nu nan nei lo ani voina Messi te Ronaldo kan soidon ani chon nga ten la that kan ti chon tuk tin lai tin ball hi han la pus ngat mai ni receive an la zir ngat an la tran pu an la zir ngat mai ni mizo party ti ro a hodon che so person in omlu tu kot tak la kan lo ti dayang 442 ron mai to nga 4231 ron ngai to dai mayang ball pus thiam mi lo khan tran pui thiam mi lo khan he hin chak lo na ni chuwan fei turin kan nau te kan zir tir thatangai fei tur kan zir tir thatangai pani na kan focus tel le tur chu one day someday he mi te football an khel reng don lo nakina coach nan la thok don an la retire don pitch sunga thangin chu ta vo inniak chu anti pe to lo nuwa coaching line an lu nuwa an manner tur an character tur an behavior tur te imita na mal som na ni theina tur an zir tir na turin kan coaching pe khrim a hi du tu yangai le chuan coach te pokan ma motel an player kan soirwal kan player kha izo na ni mas a coach poi kan mamo kan ni telania ti hi
kan saitel lok nu ni chu izona ni chi alo ma se soi tur tam taka omanga pusanga bi kaning kom na chu helai atan chuanin kan han du to phot don ni run move zero zero go five open drag move yes yes tuna hian Mizoram assistant manager Zarzova kabula hian adinga ani hi zo na ani bo se na chungchang engenge mote kan zor le don ani chuan zara hei assistant manager nin Mizoram team in oma chuta chuanin player in select dante tinin player din hunte thleng poina neng chu chungla ya chu mi han shil thengem yeah player selection hey alomom lai chu Mizoram Premier League hi ni ya Mizoram Premier League into season 7 round 7 zok mo MPL 10 and round 7 ang khel zo chia chu ban chon player te condition na thani chu ba ka chon club te kan faklo theilo nga ani khan player than la luta hey tu na khopui mo ema pui te kel ka mi te chamarin rin chana ten la le ta khateng do khan chi sang thangom theng chu soi tur kha Aizol FC chu kan thlang theilo phota ai lik la pan ni wangin amai ro chu player dang ho khang condition na dikani training hun hi reilo ema ni som tha ani me ya ni so mania chu ba ka chon MPL round 7 zo chi practice ani wang khan ani khat na kha chu training tak tak thei pol ani lowa police in la zom lo ni ma sapan hi police in zom lo non zom ta nia chu wang chuan hu na chep chunga player te fitness a that chan chu MPL club coach te chon player thom chan chu MPL nei tu te chu wang chuan an ni chunga khan lom thu kan soi kan balhein ka ria adot le chuan hei a thaber kha chu kan dua amai ro chu I thil thei vek khani lowa nikuma MPL best defender Rothwell te position tran main hliam khania tunang khu paneng lowa training ani thei to pa chu amai ro chu a fitness te khalai khatle min a khup na nen khan kan tingam talowa chu tiang bok chuan biak te te chung te har sat na lampang mal som felan rol thar kan kian ve to ngen tia chuan nge ni ang dan moi te an han rem chang lo ti khan soi tur kha zel ani chu wang chuan player kha chu tlap sang khan ange ang khel dan te MPL tang chung kan thlang bera si an kan thana chuan ti hey kan du per kha chu ka ron thlang te chun thate me umya amai ro chu I kal lo chu soi tur chu pathum pali te chun omang mo me du thu sam squad ani lo nge sei them tu na squad chu ke ka lung oi khop me a chan chu player kha chu ro fela kal chuan omje chu training kha ri to si lo wa nga tinge chinga veng an tam sep ta coach sanga ti wang mi na coach sang nge sar sang khana du kha hei hi kan tlapania ti kha pakhat ma soi lo ti lai ka soi duwa ti tia in ron kho mangzel kha ni ta chuan adot le a chuan hei hunari to lo chuan coach kem plan thesa kha an ron no khatu a hanan chang ve bukani chuan chu lo ni ta engani hemi in training system ate po hei video in la te po kan mu zo thina chu ta chun enting in zir da na hi in training na hian nia training pa ngai anga te kala hey sar sang training schedule duang vekta khami mil khan kan kala chon me chom chuan video kan lata chu enting e khoi tang e kan ti sual ti lai kan en ta bethlem hi kan tum to atira Mizoram police kan tuma adota bethlem kan tuma Aizol FC kan tum boka chu Mizo ina tlap tha kan nei kha kan wa nei pui zel ani training na khan quality team ma chon tur kan nei kha chu ni ta chuanin Santos Trophy ania enge Kingpui tur ta juk study lu tu kha har samai theya chu ta chuan enge tournament khel tur kha I mu dan nang ma enge be sei na nei da potrian kan omani Mizoram kha chu wa chuan team tha kha kan pui lo thei lo wa chu ta chuan be sei na sangem nia emi Santos Trophy kal phung hi final round a hian team som pan hi nom ta chu tunami hi qualifying round group stage chang kha lo nia chu group rukan tender ta ni group rukan tendera group ruka chang khan paruk khan tling han mei dona chuan paruk zinga ati tha pathum khan tling le don ta ni panhi na ti tha pathum chu te chang pakuan lo ni chia chuan inelna final round thleng tu tur Arunachal Pradesh te le ni kumlama finalist Karnataka le Meghalaya te pathum kha final round an tling sa ta ni chu wang chuan I Mizoram chu entiklai po enge beisei nei tur kan ni hrim hrim a
chu bang chuan final round kan lu lo chuan kun ni kuma kan lut lo wa kum masa kan lut lo wa amain kan lut a covid wang final round khel ni lo amma saleng kan lut lo ta ni chu bang chuan azona foi thum lut lo kan ni chungin Mizoram chu I final round kan lu lo chuan kan hlo cham chu ni do ber me ya thei to po chu mai la chu bang chuan final round kan lu ha kan tum chu ngai ta kan group a hian services an oma an ni hi ni kum khan hemi Santos Trophy hi Saudi Arabia khelania semi final chin kha khami khel pha khan nia final nge semi final apo goal pon khung masa chu bang chuan ani chu har savia tura kan ngai hei kan player selection te po hian tinan PC la longki ma kan tela ani hi services green a khel reng thin services tam po khela champion to khania nge chuan MPL a big chuan nge an na te wang khan azom hartani amai ro chu khami a information tam tak kan du wang te poning chu atel na chan pakha chu ne ti ma po hian services team kha a chiang em ni ang coach ki game du dan te kha chu wang chuan engmo chen hi chuin zir thei nikuma player tam tak kha nikuma an match song kha youtube pa om fe kha chu wang chuan services game tam tak chuin zir theia chu ti rual chuan azir thelo chin team thar khan ni dona MP Santos min champion puitu sang hi sompalia putlang ho min champion puitu zingami thangpuya te kha services a chunang khel don ro lupuya po kha goalkeeper o mani chu kan thewak lo nga chu po chu omanga final selection an tel phak chon somthum zinga chon an tel ta chuan engmo chen chuin zir thea ke ni lama hian champion to chu pakhat kan ne rin zola aba khila champion mi lo ni thong ni experience chu nei tha tuna hian kabula Mizo ina defender kan nei that ber zinga mi tepo tita ila tin Mizoram team captain ni Bokrin chana a oma ani hian team in buat sei na te tin an game khel tu ramu dan te a thin sang kan zone vele don ani ti chon rin chan tu ni Santos Trophy team a voing za ti tel na nge ni ta voi kuana ai jon pressure chu nang ma jon om vak to lo wanga ne ma sengin ka van do ya ge chu champion lo tok chi hian semi final la hian voi thum ka ta to chu vain mi ti ai hian pressure om lo anga lang ma seng ke ma hian pressure champion lo ang ti thau na kha ong vele ka ta kha lai ta kha tuna po ka kal non le na chan atom na nang ti tho kan ti le na chan po champion hi ka chak ma kha wang hanin karon ti le ani de ber me tuna po Santos Trophy career a voi khatal han champion shim ma khatro ti chuan ani le team captain ni ta in team boruak shim nge ani player te a tha thau khati ni siam kan bo e kan hun nei dan ngai to chon a tha ve nga she hei bak chu om chola nga she nang mani player te in po tlang kai po tlang ko betuna chon ang mahar san nom ye soyang khan in ne coach te ponan lo soi thawa duangin in bo sei na hun kha atam tok lo bani chuta chuanin ange ni khel dan phunga mo hemi training practice match te point han khel zeu zewa chunga te chuanin har satna omem har sana lai ber hi chu tu ra hin ni kwa ni somang ve le kain buat sai ta friendly mistake nei do wangin engamoni miscommunication ni atam ve pha ma anju kai om ho re lo na chu khalai kha le tun klengin hain au mei dona ming line chef fu chelo in lampol hi kan lan ne ya hei hian har sana chen chela hina siama kha khanin team han thok ho dona han tran ho tu khanin ming in chelo na kha chuanin har sana chin ti khala om ve ya maseng kan vai chon ni to lo pani khat hi in chelo in au sual ti kan lan ne hei hi kan har sana lai ber ni ka sia sunomita ani nani china khan kan soya Santos Trophy team khan voi kwa I fe chuak to ni ti chuan voi kwa na tur ni ta chuanin ani le engtin nge I compare chu rem lo mai theya I lo fe chua to na team te ne na han khai khin khan tun season a hianin be sei ken nei ngame champion ngame ati thayem nè state dang ngai to champion thei chu kan ni te me ni chu ma se le team thaberian champion khel lawa vani te langa ya chumi avan kan van ne vanai kla ka trading te poi nga ya kan trading dan ngai to chonin vanai klak chu ni ve ngai sia le pathian thu le kan champion lo kha chu chuanin group
ai na nom pui te atang te pon team atang te pon ani china pokon lo soya services te na nom pui tun hai kan result thadwak lo wang khan pot thia kanom sia team tha kha pui lo thei lo wani chulai che group stage ami qualifying stage kan ti china kha nge ni har sangem ka she thiam lo kho me ne services si an de ber me kan an mi nol pin kan focus chu ma sen services han lo na chan tum lo wa an champion kum 2015 nge ni ta kha ta po khan pool me sakan nom howa 2-0 kan hnia chudin an akum da ga po voi khat ba services la ka hian kan klom gala shelo Mizoram team hi asan pain services anga kan tum lo bo khina army red army green anga kan tu pon klom fak ang hi kan nei ka shelo chiang takin chu wangin an hupuram lo an champion kumpon pool match sa 2-0 kan hnia engma pressure am lo tura ngai la ke mani team in bo sai na le kan press en chorin har salo tura chu ngai ma seng soile soinu pathian thu ni selamo kha chu team ma kha chorin hupur MMB kha anom lo wati thene mo ti chuna ni le anga ni hei coach tena an kai shwai dana te training system te ning chu khating sang sang khan enge alomom tok ni lomom tu engki ma lomom tun chum chu ai tuna te po kumda ga chon soile soinu jin konga te engmo CMS fel lo te a hun thlenga nak tu an khel do na voini thlenga AIFF approve lo te kha kan lom thin ni ma se tuna chuanin tun kar chung jin chuam hain player zong AIFF khan ron approve ta khlapa khang te po khat te ang ro po khat improvement tam takan ne ya amare jorin ni kuma sa de pon soi kan soi kai lok nga kalkunga te players kai lam chopani chu tiang khop chonin I training join mi aloin kalkunga lam chop te kan ne ya tun kuma chung khatiang kha khleng talawa be sena chu kan ne sang ve khop mai chuan enge player discipline ka team captain ni na ngi ni hu dan a tha tho khatem thakop mai tun lai player chu mo to ama nga in khel zo han om kho ma han ti le kha tu manom to lawa chu mai pelama player se kai po klanga tun lai player sun ngai tom to lo khatiang zonga chun mo discipline anga chuan ani le MPL tap sang sang atang rong kal khom minita china kan kan han soya player ming chung changa te po boina khalom ta ni chu khel dan coach sang nu ya khel dan system tactic po inang lo tak khani ta ni chulai chu a har saim chulai tak chu ni har junia kan hlau thon ri ruk ve na beran ne chu tuna hian in bua saina ni somvel chang kan nei ta ni soma friendly match voi thum ang kan nei ta chu friendly match po du khop du ai chuna claim ani tournament tak khel tu chonin om ho nem te ton friendly match khel nem te ngai ve kha khani combination a siam ve halai ta khani club sang kal khom kan ni me pelama acheni chu voi khat kal na tur azar ve ve voi khat azar ve ai tam hi hil mai thei an voi khat na tur te nia khalai khanin anau pangjok le klem kal klem de hoyan pressure te ne yanga ke ni ho klem kan boi phang em ti kha om ve theya ma se chu thleng lo tur angai la be se chu klem chona sang ve de ni kumte ai chon ti alom ome captain Mizoram captain ni chunga Santos Trophy no moi chai ngai turin du sakna kan hlan che ni lo me ole tuna hian kabula MS Mizoram team vice captain dinga ani hi mizo midfielder kan nei that ber zinga mi le ton fiat po nei thatak ani ya team in boss sai na chungchang engemo kan han zot le don ani chona mes tuni Santos Trophy avoing zat ife chuana tur nge Santos ka kal tambak lawa voi khat kha Mizoram qualify kan khel kan qualify ma se final round kal thei ta lawa chuan covid ma che kan Tripura kan su khel le kha qualify le thawa ma se kha po kha covid kan min ti bole se Mizoram min an thlen turan ti kum khami kha ne chu hei tun hi ka kal le na chu ani do mai Santos ka la khel wak lo chuan ton triat in ai tha Mizoram footballer chuanin chu enge tun Santos a trophy a hian pressure a omem pressure hande do ke ma hi chun em lawa ke ma ni ke in boss na tha mo tuna chuan ka kal tuna hawa hian ka van nei theya ke in boss sai tha the le players le coaching staff te in gar hi a tha the chu tiang buk chu tuna po hian ni ya hemi wang hian ke ma pressure om wak lo ka phur khop mai ani le engtinge in boss sai na te chu tiang zong clear chuanin tun Santos Trophy hian enge be sei nai nei dan champion thei Mizoram hi kan champion aga tinga mem
ประเทศจะระอินเลียมหรือว่ากันแข่งให้มีเพลย์อักเขาแต่กันอินเลียมเราถ้าต้องแข่งชาวไทยอันนี้ส่วนหันหูผุดเอ็มมีกันในบิโลคิปเปอร์จังฟอร์เวิร์ดเล่นมาอันทำให้กันเอาปังตักกันเนี่ยเบสิสุดสังเขาเป็นกระเสีย ส่วนนี้เนี่ยสวยเลยสวยนู่นนี่จุดซีเนียร์เพลย์อินเรานี่ตัดเดียร์แต่พอหันตีละจุดแต่ส่วนเพลย์เราปังจอกแต่หันคอยคอมแต่ไงจ้างอมังอ่ะจุดแต่ส่วนไอ้เงี้ยเราปังจอกแต่หันฟุยพูร์นะทรัพย์เบอร์ที่ไม่ละไอ้ที่ไงนี่หันไก่ช่วยดันทีมบูรัวกันแต่ก็เสียดกันจากเดียวนี่ฟุตบอลที่หันหลังงงหันเองเราหันตีงงเร็กซ์หันหลังงงแต่อันเมนตัลแต่ที่เราปังจอกแต่กันเนี่ยมาสักแบบพอที่ไงอันมานี่หน่วมทีมหน่วมมันติดเท่านั้นนะสิ่งนี้จะไปไอ้เงี้ยมั่วเฟียมทูมั่วเอ็นจอยจงอีกันมาสักเลยไปมั่วฮิกเตียซึ่งบางส่วนจนไปเราปังเขาปอยหน่วมมันติดเขาเป็นกระเสียกี่มานี่ให้กับเต้นเตรินสันเต้นเฟลาโคชิ่งสตาฟอันเฟลบุกหุ่นกันซาหุ่นกันที่มากันนุ้ยเขาเลยเดียวละอันนี้อันหน่วมมันติดเขาเป็นกระเสียที่ช่วงนี้เนี่ยนั่งว่า experience ให้มิโซรัมฟุตบอลช่วงนี้ทับเรียนอีกเขลตัวที่ช่วง pressureแต่พออีเราใช้เทียมตัวอินกันริงแต่จนมิโซรัม represent ที่อาดานดังลำบีเกมก็มี MPL แต่ไอลีกที่หันเขลที่ไอคันนี่อาดานชุอาดังเวลคมไม่ให้มีสเตทไอโออันนี้ให้ชวนคลับไหนให้ชวนอังเราเวลคมไม่สั้นชุคลับที่ชวนติมอย่างมิโซรัมปุ่มอันนี้แล้วว่าอาจารย์เบียคลับเตะอังคารเนี่ยหันเองมหันติส่วนเด็กพวกขันมินเองเราเรามีมินสวยเรามาเซมิโซรัมนี่ตัวส่วนว่าอินนี่ตัวเองมปัลเขาส่วนนี่ส่วนชุดที่เขาที่เองที่เงี้ยที่ค่ะอันนี้แหละสิ่งเสียจุ่มส่วนเทียมส่วนไอ้เพื่อจะส่วนเวเดียวอามาสุขตาขันเฮ้ยกับว่าจามกับว่าผู้พูดที่นั่นส่วนอันนี้ส่วนเราทับไอจนบูรัวจู่เวเดียวโซกที่คันนี่ไม่ได้บ่เวเดียวจุดพอจู่กันสวยเลยส่งกันเราปังเขากันนี่อินฟุยน่าเวอันนี้กลับปะขันน้องมานี่ไอ้ชานุ่มเราให้อัน select ตัวเจ้าว่าน้องมานี่ไอ้ชานุ่มเราว่าอินกลับไปอินเขลอ่ะอินเทียมนักให้ตับพอสวดตุ้มเราดีกันอินฟุยตามเวน่ะแบบนี้ที่ช่วงนี้เลยนั่งมาบีกับอีคอนดิชันไอ้เงี้ยอีชาทอกเต็มจุน่ะช่วงให้ประเทศจะรักฟิตชาวเวตัวเขาไม่ fast pace ค่ะเนี่ยอินเลียมอ่ะบางครั้งก็เกย์ที่ก็ใส่ที่รักก็ perform ตำรวจเขาไม่อะก็ฟิตเนสก็แล้วมันเนี่ยมันก็อาริปกติเดี๋ยวมาใช่ตัวน่ะช่วงให้ก็จะชาวเวตัวเขาไม่ประเทศจะรักเอาเลยเอาล่ะมันชาเดวินอีเขลตอนนี้ดูสถานการณ์หลังจากเอาเลยเราไม่ต้องแก่เอาเลยตัวน่ะเฮียนเขาปุยโมยมิโซรัมสไตรเกอร์กับบุลาเฮียนดิ้งอันนี้ฮีมิโซรัมฟุตบอลไงเวนตูแต่ชวนอินกันทรีวิวตัวอินกันริงมิโซรัมฟุตบอลไม่นี่เราอินเดียนฟุตบอลแต่นั่นมีเราเชียร์ตัวไอลีกไอโซล FC จัร์ชิลบราเดอร์สที่ตั้งแต่เราเขลตัวทีนISL แข่งอินโนติสยูไนเต็ดตั้งแต่พอเราเขลตัวนี้ตุนซีซอนจันมารี FC ซอมที่ชวนมิโซรัมทีมตันจู่ๆวันนี้นะเรานี่เลตเซล่าซันโตสทรอฟีทีมท่านเรานี่เทตานี่กันสวยต่อที่นังคันไอลีกเต ISL เตค่ะซันโตสทรอฟีทีมท่านเทียนี่เราว่ามิโซรัมมินตุนจุมาขบุยมวยมาปุยจังไทยแล้วไม่ลำเวียวันนี้ชวนมาปุยซันโตสทรอฟีตุนที่วอยเองจัดอิจินนัตัวไงก็วอยนี่อิจินนัตัววอยนี่อิจินนัตัวอิจินมาสักแบบนี้ไงอินเทนอิจินมาสักจอกอินเลยจ้ะกันหลังลินกระเสียผู้ลาวสังหิสมภาษาคันเนี่ยสังหิสมภาษาที่ชวนไอ้เงี้ยตัวน่ะเฮียนินให้ทีมเตหันทีรินอินเพลย์ปุยเตหันทีรินทีมโคชชิ่งสตาฟเตปอนี่จู่จึงส่งหันทีชวนนังมาไอ้เงี้ยไปเสนาสร้างเงินมีน่ะเฮียนินเนี่ยกันอินบัวเสนาจู่ไอ้กันเสร็จหลังเดี๋ยวเชื่อว่าอะไรวิวหรอวะมาเสกโคชเตกันอันไต่มามาอินเปมาชวนเพลย์เซปอนที่ตัวกันชวนต่างอินก็เสียก็กัปตันเตะชัดกันเลยยังไม่กัปตันด้วยกัปตันนี่มีเฮียฟุยชัดที่เขาบ้านนี่จู่จนตัวน่ะจวนนี่กันสิอมโซตัววิวอินก็เสียเพลย์เซดิสเพลินหันเสียเตะกันอมเลี้ยมเลยว่ะกันอินลงรัวต่างกันเข็นป้างไอ้วิวจู่ก็ริงกันวันในจวนแชมเปี้ยนเทแชมเปี้ยนเราเทแต่พวกฮันนี่เวท่าว่าบางฮันนี่กันวันในจวนนี่กันแชมเปี้ยนที่ก็ริงเดียวแชมเปี้ยนตัวครบสควอตเลยโคชชิ่งสตาฟจนวันนี้ว่าที่ชวนนี่อันนี้เลยตัวน่ะอินเทรนนิ่งด่านเตะ practice session นี่ในด่านฟิล์มชิมาเตะเองอารมณ์มุมโตกินเสียมอัตราตกวิวนี่ที่ชวนนี่ให้
จีนักการหันสวยตากังขานิน ISL เขลตัว I League เขลโตบกะที่ชวนอินเดียนฟุตบอลชวนนินหันเทนเทจีนะคะตบลีกชวนนี่หันเทงตัวนี่ชุดตาชวนตัวน่ะมิโซรัมทีมตานินเขลเลยตัวน่ะเองเพรสเซอร์ชันปะฮีเอาเวมเองขัดไล่ดังละเมมหันตีไล่ก็กระเซ็จากไม่เนี่ยลีกเตะฉันที่ชวนนี่นะด่านที่ชวนดังเวทเท่าอ่ะมาเราชูเกมมาบีกับที่ชวนนี่ฟุตบอลกันเขล่ะเพรสเซอร์ที่ฉันเราเกมมาบีกับที่ชวนกันเกมช่วงเห็นรู้ก็เปิดได้ตบเจลเกมมาชวนว่าบรวกดังขานี่นะเจียเปียเลี้ยมเราเจนี่ว่าเจียเปียฟักเราอินเคลงอร์งอร์อัชแล้วไม่เนี่ยกันสวยตากังขันมาปุยหิตอนเชียตันในทักคบไม่ISL I League แข่งเราเขลโตอันนี้จันจินบุลมาจนเกลกลางหัดนะพอติดทีนั่นนี่มอเกลกลางกลางวาลอันนี้จู่ข้ามีกอลคุ้งมังเห็นเกลกลางหัดนะตีเตปค่ะอาจารย์จินสวยนานเห็นเรามันโตทินอันนี้ที่ชวนนินอันนี้นั่งมาบีกับอิตักชัยนั่งมาคอนดิชันทริมชิมาเองซันตัสทรอฟี่เขลตัวเรียนอินไปเอ็ดอเต็มตัวน่ะชวนนินเนี่ยเลี้ยมเองมากันเลยเลี้ยมเราฟิตชาที่ชวนนินอันนี้เลยเองส่วนขั้นตอนเชื่อตั้มตะกินเราในตัว players ที่สังอินเราเขลปุยตัวตัวน่ะอี players ปุยเตะอีหมู่ดานตัวน่ะมิโซรัมทีมplayer ที่เองอังจริงอีหมู่ดานนั่นที่ฉันเนี่ยดูด่านที่มิชิงที่ชื่ออินอังเราเฟียงไอ้ด่านเต้โม่ก็ตีอังกันอยู่น่ะบิ๊กที่ชวนนินมิโซรัมงงที่ชวน players ที่ชวนนินอันทราก็ตีเขลปุยปนนวมบอลนั้นทีมกลางอันไต่มากันมิดฟิลด์ดักเตปนอีเซโม่ชาติล้างก็ไม่จู่ๆเราเนี่ยตาเองนี่ซีเนียร์พอลไข่เราเนี่ยตาเดิมไหมสุดท้ายจนเพลย์เราปังจอกแต่ชิมชิมาก็เองอินหุ่นไล่หันตีลุยละเองบอกข้ามีอินหันนังนี้ปนอินตีชาวจันตีไล่เวลเลยค่ะเองดังลำน่าอมเนี่ยแต่เห็นเช็ดดังลำน่าใครมา experience จังจนกับหมู่เวดานชวนเองอันมานี่รู้ว่าจนก็เทเลจูเนียร์จอกแต่ที่เวข้างล่างอีละเอ็นเป็กตกแล้วนั่นเห็นเลยก็ที่ไอ้ฉันเห็นหันไงตักนะจันตักนะที่อย่างที่หันไฟตักนะที่เห็นในตกแล้วมีก็ที่ practice นะที่ฉันชัดตักกินนั่นเคล่ะที่หันดูโตกินโมมีบุ้มที่ปนอีเซอันอลสัมลุตุกอัตลันที่ปนอัตลันไทยอัตลันจักตังลุตุกบอกว่ามาเซจุดที่นี่รู้ชวนอินเป็กนะตักเนี่ยเราชวนฟิลช่วงเห็นเราปุ้ยโมโตเสียรู้ตักเนี่ยนะกันเคลเราชวนเคลชัดตักไทยสิแล้วว่าเฮงตักเห็นอันตัดเห็นเดิมตัวมาเดียวให้กันเคลชาวเวรันตีไทยMPL vùng lai thì mấy anh mò cái tiếng lai anh khá ôm tổ lâu in cái gì cái mà bị cái chuyện mò cái tiếng tuần lá junior rồi tới rồi hiện cái tiếng anh trăn tắc mà khá anh này tổ lâu đều in cái gì chú đang làm về đều nào cấp mũ chú này nhưng mà trăn tiền hành thì tay là din thar vàng lai chầu thế kami về là player tí shock kami anh khá ôm lâu này hành trắng về tắc chặt trúng tắc anh thế mò cái tiếng hít anh lỗi khi anh खेल chán em mà tìm mấy tụi hiện anh खेल được mấy tổ hình cái gì à practice nào thì bao hay hành tràn tắc nào thế cái tiếng khác anh đi bắt tổ đâu hình cái gì à chú lại chú junior player tụi na anh ấy footballer ni tum cả chầu tum zel te pona anh lâu khi ta na poi mo tak ni ka xia kha uluk de win lo ngai thai la injirnan lo man tumila tha ange ti chuan ani le tụi na in king pui tur how in group soi le angai thina services kha kan soi ring mun ber mai chu nia khang ho ian khanin enge ni an hu phur ommi ti em ngei mu dan cái mà cho nên hu phur nó chân turan omin ka salem lo thấy tao vẫn sửa về nga van rồi bal ta chu om thế này mấy rồi chu khan hu phur tura ka ngai chân loมาปุยชัดก็เขลตูรินดูสักนักการหลานเจมิโซรัมตานะกอลอิจุคุงนวลปอกันดูสักเจนี่นะครับไหมโอเลยตัวน่ะเฮียนมิโซรัมทีมแมเนเจอร์ปูเกลเองหัวกับบุลาเฮียนดิ้งอันนี้ฮีอันทีมอินบัวไซดันเตตินเงินกันโดนเองเจ้รัวมันน่าจะสังกันในยะเตค่ะกันหันจอดเวลโดนนี่ปูมาเองตัวนี้ซันโตสทรอฟี่มิโซรัมทีมบีกะว่าเองจัดช่วยนะตัวเงี้ยนี่เวตากุมสังนี่ส่งประกวดรังคานินซันโตสทรอฟี่มาเนเจอร์ตัวเฮียนิน MF Executive Committee Meeting เฮียนินมินรวดฉีนาตีละกุมินแข่งเฮียนินสังนี่ส่งประกวดรังคานินมินรวดโชตาสังนี่ส่งประกวดกันนี่สังนี่สมนี่ค่ะโควิดวางินกัน
nei thei lova sang ni som ni pakhat ni le kumin hi atum li na ani ve tareng mai he ใครอีช่วยจูเนียร์ทีมไปช่วยนวลตัวงา o sang ni som pakwa khanin khelo under 17 hi ka thoi to sang ni som ni pani khanin Nordic Olympic football team kha ka thoi bokani จุลนิตาที่ชวนินซันโตสโตรฟีทีมบีกับขันสวยเลยตายละจูตุนิวิลีนตัวนิตาอามาอินเราอินบัวใส่โตนั่นแต่ละทุนจูมาอินบัวใส่นะฮีอดังลำน่ะเอาเมม o adang lam na han ti la hei coach te assistant coach te chi rang rang an oma game du dan te in buat sai dan te a in ang lo thina kumina hianin hei sang zo la mar le lazar zawa han tia a in buat sai na sakhop mai an tai ma rum rut anin pe em maya player te ni sela coach te in pek na chu thuk takani chumdanga po coach te an tha veka anin pe MMA kumina kan coach te pani in pek na hi training kalma le tlai chungchang ate po hianin min ka kal khal me ulovani chu tiang chu ni training hi ka tlai ngai lova ka kal ve zia thina kumin chu kan coach te pani hian min kal khal char mai อินบัวใส่น่าทะเลอินโมที่ชวนินอันนี้แหละอินทิกกันเขลน้ำหุ่นซันโตสโตรฟีเขลน่าตัวหุ่นนะคะคอยไล่เงี้ย cái này hi group E à kan oma group B le group E hi Punjab in an thleng ve dona cái này group E B ka hi Amritsar hemi Pakistan ne na kan in ri na khatlai khanin kan thleng don Guru Nanak Dev University and tia University campus kan khel don ani cái này big kha อันนี้ชวนินอินทินเงี้ยเห็นน่าตัวจุงจังแต่อินทินเงี้ยเรารู้ว่ามันดัน hei thlen na tur chung an ni khu soyang khanin group ni thleng an ni a tuna hianin a group khat zo group B zo khi an tran to an boi mopa ke ni group lampang hi kan thlen na tur hi chumdanga chuanin a host team hianin min lo ngai tu sak vek thina kan rian na tur te kan eile in tur te hi kumina tu chuanin engma soi kan la nei man love ani som vela in hria tir na karon chua don ni an tia chuwang chuanin hria tir na an la ron ti chuak lo dewa naktu vela chuanin kan hre thei to tura chung kangaya an AIFF lampon ma an chona Santos Trophy team te threum taka min thlen tir ngai lova nuam thokhat taka hianin kan thleng ve to ni อันนี้ชวนินตัวน่ะคุณตันเห็นท่าคุณน่ะ in training session เลยคัดเตียงในนี่ตัวพวกเขาละเจียง อีกมาละเจียงแล้วว่าจู่นักตุกเอ็มโอตุกเลเวลละเฮียนินdetail program จู่มิรอนชิลตัวละจู่อันนี้กับเบสที่ชวนอันนี้แหละเองติดเงี้ยมิโซรัมมินชัวสังนักตุกนิสมเฮียนินไอโซกันชัวสันโดนะ AIFF เฮียนิน national tournament เคลเดฮี3 tier SC train มินเปะบาสเล3 tier SCนี่ยกันรามาเฮียนเทรนแล้วลู่เราวางอินเทรนน้อยเบรจังคัลทรีนกันเนี่ยจวนสิลจาร์มโกดีมคัลตูร์กันเนี่ยมาเราจู MFA ละมากันหูตูเตมินดวดมาอันเฟล่ะจูวางชนไอโซลจังคัลกัตตามินโถทักทีร์โดนะคัลกัตตาจังอินเทรนินกันกัลงาฮาวราจังอินอเมริกากันคัลเลงานักตุกรัวมันนางชวนอินดาร์สองประคัดเลมินสมนี่ให้กันไฟล์หุ่นนี่ที่ชวนอินให้สรการละมากันหูตูเตปอันเฟล่ะคัลคัตตาแอร์พอร์ตเฮียนินมิโซรัมเฮาส์บัสเตควันมิรอนลำชีนะที่ชวนนินมิโซรัมเฮาส์กันนั่นโจลสุกังจันเรียเตอินจันละมาอเมริกาปันินกันเทรนนิ่งกันคัลเล็กฮัลโดนนี่อันนี้ว่าจุดที่ชวนนินอเมริกาเห็นนัวเทรนนิ่งด่านตัวเวลาบุยปุยซุยเลยยังโอ้นี่รัวมันนัดทีนะที่ชวนนินกันทัวร์นาเมนต์จันมานี่ฮีกันเห็นหุ่นตัวนี่มาจุกุมินาเฮียนิน final round qualify ลูกันเหล่ามาจุมีนี่วังชวนนี่ขัดินกันมาเร็ดโดนะแต่ชวนนี่ส่งปัญญาร่วมมันนั่งชวนนี่ส่งปัญญาจิงดาร์เรียดเวลาอเมริกากันเทงงาชูนักกันนินฮันอินจิมรังาตายละมาชวนนี่ light training ชูอันนี้จันทร์ไม่นรินออกมานี่ส่งปังกัน first match นี่นี่ส่งปฐุมเลนี่ส่งปลีเห็น training ปังไงกันในมันตัวชวนนี่กันอินรวมมันอินบัวเสนั่นแหละอย่างเงี้ยนี่ที่รวมมันนะปออัชทุขัดวิวินกันเสียจีนกันสวยตากันคันซันโตสโตรฟีวัยลีสวยนะตัวเรานี่แต่เร่งมาจุดตาชวนินตุนจุ่มสกัวที่
นังมาปนอีหลงหูเวดานชิมมาลำสกัดเตนเองหันขายขินจีเตนียม เนี่ยซันโตสโตฟี่กัลพุ่งฮีอันทักเมียจางจวนนิน under 18 player เตกันกอลง่ายจางจวน under 21 player เตกันกอลง่ายทีนั้นนี่กุมจังคานินsenior top เพียนินกันกัลตากุมิน player ฮีอันเชลวะอันทราปังไงกุมดังอปอนเชงไอจวงลวะกุมินอาเฮียนิน I League experience ในตัวเต ISL experience ในตัวเตการาเฮียนินซันโตสลักลฮิตเลยมาจงกันบกเฮงเฮาฮีกันเห็นช่วยคมโดนนี่กันเพลย์ปอยอันรัวขัดยิงกันเรียกันกลุ่มฮิจรัวลิงกลุ่มสมนิปลีอันนี้เพลย์แต่ฮีจู่วังจวนินกันช้ารัวเซงสงเวียงกันเรียจู่วังจวนินเกมดังลำเดียวเล็กกันเคลไทยตัวจวนกับเบสอันนี้เลยทีมเงี้ยนี่manage tu ber ti mayang enkol tu berini chuta chuan player ani mo coaching staff ani mo chuta chuan in enkol no konga harsatna a omem nge alom anuam zok kumin he player an fel me man smart ta tin sai mai theilawa kan coaching staff te an fel boka engkima an taimak na ka chu thur han ni sa anin pek na thuk em tin pathian tri mi tak tak ten ni a khotlang te po mi fel tak tak ko sana nen mi fel tak tak ke ka jin pui don ania ha dam thak khop maya tournament chungin in sum shramang oti ngai lo turte ka jin tir don ani ka jin pui don ani ani le kan zona top ber tur ni ta se tuna hian Santos Trophy ron hun kha abei se yomem ka bei se ya nikum khan nikum tila kumin aniang chu march thla khanin MFL AIFF du sakna in Saudi Arabia Riyadh ta khanin Santos Trophy final ka juk ena Karnataka le Meghalaya hian final khela Karnataka kha an champion ani kha in khel zoa Karnataka khan mi zo player pakhat luang te bong kon mi so ma ka juk chi baya a trophy kan choi du na tha khan lak puya mi trophy choi ringo mi trophy lak sa ringo tha han lak pui ka cho no ve du khop ma hei pathian zara tumli ka thoi ve to na tur ania kumin na hi chu trophy choi zonga ho po chak om ve to khop mai lom le mai ti chuan nge nang man mi zo mi pui ten he na mo han soi du hrim hrim mi nei chuan soi ta la mi zo te hi football ngai na kan ni tin kan player te po kan hre tlanga trong trai na khongai takin min pui ula thei top cho in min lo trong trai pui ula kan match ma saber hi october ni song panga jingdar riata services india rama sipai tha football player tha than khom ne kai khel don ani hemi ka chakna kan chang ani chonin kan malam hi ko do tura kan be se ya chuwang chonin zoram mi puite zo na thak u naw te zong zong mizoram football team ta na thei top chua trong trai ya min shareng turin ka som cheuni le kha Mizoram football team in a Santos Trophy kumsang hi somni pathum khel tura anin buat sei na kan han thlir ho theite chu ni a ti chuanin soita kang khanin manager ina min somta kang khan mizo mi puiten kan tong try na lo hriaila kumsang hi sompali a khan Mizoram hian Santos Trophy no moi kan choya ro pui takin kan lom to ni kha football ngai na tu ta chuan kan la tha thewin rin om lamuala ro pui lu tukin Santos Trophy po chua ania lamual khatin fans kan pung khoma kha champion national champion kan nia kha kan lo mani kha khamin huwa khan Mizoram football in lotin ro pui tak tak alo changnual to a chungzinga chuan Aizawl AFC in I League top tier ani laya league no moi an han choite tin national games sa Mizoram team ina gold medal an lak te pokha atel ani chuti rol chuan Santos Trophy bera hianin kan van duai thina kan champion nu final te po lutin tin china kan coach tenan soita kan khan semi final te po kan han khela amar chu van duai takin kan han tlale thina chu Mizoram Santos Trophy a tun hnaya kan din hunani chu van chuanin tukumina hianin champion chance asang ema chumini van chuan mizo mi puite point kan tong try na anin bua seina har satnan to lo na turte ting chuanin hliam chungchanga te po ni se kan har satnan to lo na turin kan tong try na te po lo hra rengila a tha in an rin oma ti chuan Mizoram hi group E a soita kan khanan oma Uttarakhand Pondicherry Sikkim
services Dadranagar Haveli ti te chung ho ten chuanin group khata nom howa ti chon October ni sompanga hianin services chu kan hrianga sipai khela kan ti ho thina kha ania in khel thiam wa engeni in khel thiam wanga nomu ho ti te point soi la chu ti zong chuanin chung ten chuan an match ma saber khan khel don ani ti chuan tun din huna Santos Trophy khoya nge life in an pek chu don ti hi thil chiang alom lo life chuan an pe chu ngei dona pek chu hun tur ta chu media lama te tlang zarani le don ani mizo mi pui te pon in khel kan en theivek don ani ti kha kan soi le duwa Mizoram team in Santos Trophy no moi anon hon ngei thena tura du sakna hlan chungin helai program chi ti khan kan ti top ta